Yazi ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi le ngoma ingoma ekade ihleliwe vele ukuthi izophuma noma ingoma ephume sekuphuthuma noma ingoma ezodifenda. Indlela ephume ngokuphuthuma ngakhona yarekhodwa fast, iyaphuma fast manje kade kushudwa manje kuse-studio kurekhodwa fast siyaphuma. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ingoma ezoqopha umlando ngoba phela sekuphilwa ngomlando manje. Philwa ngomlando manje akusena ndaba ukuthi ku-right noma akukho-right. Masiqopha umlando nje. Ngiyafisa ukwazi ukuthi le ngoma engabe izoqopha umlando noma ingoma vele bekufanele ukuthi iphume ize ebantwini izophilisa abantu noma ingoma yokuqopha umlando. Ngiyayibuza nje ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngale ngoma engabe izoqopha nona umlando. Hayi. Kunengoma laphana-ke uMduduzi Mncube acula khona Umthandeni. Le ngoma le isusa ngamsindo najabula nanokuthi uphumile uMduduzi ejele. Ngithi nathi uphumile ejele eNkabi Nation uyisizele wacula akubanga namsindo ama-Blue Nation awashongo lutho. Waphuma umsebenzi Africa Unite Thandeni Mahu ubaba uzwakhe Mbuli najabula waphuma nezindaba ukuthi ingoma izoya phesheya kuzoba kanjani. Nathi ayikho lento ukuthi unqabile uKhuzani uthe yena ubhizi nathi ubhizi ngani yini busy ngaye engayi kumsebenzi namanje nisakhuluma right kwaphelela wavela uKhuzani ukuthi kunomsebenzi apikwe kuwo okabani kwasiyantuli kwakuyithele ngeyibhonkolo impela hayi walenza ke iphutha uKhuzani kanjani manje because akayena phela umculo uKhuzani ngithi kumele kucule dini Umthandeni kumele kulo bani labantu bathanda uMahu kumele kucule bani oSminoff hayi uKhuzani kumele akhiphe album abuye eceleni kube busy laba baculeni bathandayo ukuthi whole year uyayibona lento le abanye bakhipha ama-EP at any time aphinde azokhipha enye i-EP umenze ukhiphe i-EP hayi EP album futhi ephelele jabulile hayi wayishaya ingomfana niyabona ukuthi hayi uza kabi cha lutho uKhuzani ubhikwelani icala-ke lilapho-ke yabona Khuzani ukuthi ngangisho lento ukuthi inkinga akusiyona ukuthi yena wenza ini inkinga ukuthi wena unyakazelani akumelanga unyakaze kumele uhlele ube yini uhlale nje lapho njengetshe lapho bekwe khona so manje uKhuzani kumele acule nini-ke webalandeli bamthandeni acule ngesikhathi kufuna nina animbhalele ama-date-ke lapho uKhuzani azocula khona cause methu usebenzisa ukuthi ungumculi anikufuni lokho nawe nje umsebenzi lapho osebenza khona uya ngesikhathi unikwe sona uphume ngaso uyekini uyapho hlala khona uKhuzani yena kwischedule sakhe uma eqasha ukuthi sizokubika lapho Dlamlenze kumele anqabe imali ukuthi yena uzobhikwa kumele alambe yena yini kumele be right neqhaweleni yile qhaweleni kumele kuvele ukuthi liyatrenda liyapheshe wanyakaza nje uKhuzani sekuyiproblem enkulu kabi leyo iyabacika abantu lonto leyo so nina ngicela umuntu nimzonda ninganayo ukuthi niyamzonda nomuntu nimzonda serious umuntu enahlanganisele lutho na hlele ngisho indaba yamaskandi ukuthi iyinkanga kakhulu kunabantu abazonda abaculi ngempela azathi umuntu engakunyaye into ukuthi azadela umculi ubaba komunye umuzi umuntu onezingane zakhe athi uyamenyanya umuntu athi mayehlana na asineke kuze kuvela izinyo lomhlathi elibolile but inzondo nikhombisa online iyamangaza ngempela iyasikhathaza thina sibukayo thina esiyaziyo impilo ukuthi yazi impilo elikhuni engakusiza lo muntu lo wena othi uyamenyanya lo muntu azangasho lutho kuwe umnyanyela ukuthi yena ukwaphikisana nenye indoda komunye umuzi niba ngamadoda lingamadoda iyaxala lento yini so uKhuzani uzokhipha umculo wakhe nalabo afuna ukusebenza nawo at any time angeke acele kini angeke acele kubani umculo uKhuzani uyiciko anytime angenza into afuna ukuyenza so lethu ukuthi hayi manje ukhipha ngoba hlale kumakwana ayikho into esamakwa lapha maybe ko-2023 kunyana 2024 maybe ayisekho into emakwayo lapha khulekana ayikho into emakwayo ebudletsheni iqhawuleni ngenza liwe elifuna khona ayisekho into emakwayo lapha yinto kube nikhuleke lo nisakahle sizothi wona ngizange ngibonge ithuba khona kwi-channel yenu